Jengkha Police Petrol Post Asahem Ongdung Amulukatu Palangopiet. Monsing Rong Piapan Patoviajo Mongol Sing B Arwaratu Apran Armudet. Kardom pini pramtama birtalong penili sami promenade mungpi non birtang tanben arjuponitha. Pini thang ni phai narkebar ni Buklia Police Station ke parlo angkang pajadisa Mongol Sing B arong arat Patoviajo Mon Sing B aphan kichok ki thingpen ajob apranar mudet. Birta kilong duna tingki Patoviajo Mongol Sing B arong along Lokhimon adhoroma tumpen kilun ki kan ke bipon along inut Mon Sing rongpi arta plikebra pho aphan Rong alaratum apran armudet. Labangso apran karmuda puthak. Bokolia police atum arjulongsi adimalongan nang pale lo. Bangso api kithitang abang arpum theklongsi postmortem aphan difuan ponlo. Apran kitam jui bangfuamen Mon Sing rongpi arta plikebra pho. Arongamen patradisa barelong tokpiarong api somen kamen tokpi pusi bangthek bonlo. Langso apran karmudera puthak ahokpet kachini longji mate ahokpet akangsa longji aphan nonaman Bokolia police atumben apran karmud deratum aphan ripon bomlang pusi birta rubdunlo Chandra Hanse Karbi News aku nilok apoklo lathilo tangli ningduk pik todap tanili theglok pen chiruwanglo atheni tum chitham chingki mission sen alam sistan than bom so chiki modan pensi ningduk pen chirulo todap ta non ke la sa dai ki dutum han am lasom thak se hasti anangji lapen ke arona teng pen sodak insai nangji lapen militum Karbi arona tang do kiklem nangji asila so aron tang khorcha don latum charchak nangji milin pen salam kelal comment to ajo sila bangso ke phulo tobi ladak program do pula bangso program dia program ni aron kimi tum masal program do chat bon ladak alomni loka bidat lo tang tamang hak lo amat nita mang chingmut prakpakan bangji lo na chilang no som ma aman is direct lang lo nang tum ke aronar kanalo de muni thing bo an ke tano nang tum police ari deng pinang lang seni pulo jat sita chokchi jong hena ka ke phu bala ka chewaju yar leng hai a hai masor lo ke dinan ke tela bangso achor lo ke din tela bangso pini la bangso lam nang li chini dun igma arni kyong ong ko pen mani pen la son ka chilang selet pini du igma bang ave de te nangli hampe tuwe kwana por nang bari ke nang bar ka ning sam jin na por nang bar tuwe bang hem che bang idelo de ting ya por ting te thang ya por he asa lam ala an pe logo bari ke nili tum la da son khudum na di ke ni tum jin ne mati masih non adap sa khabar ka silong sang ke ni tum chi wa gi lo se te la bangso ladak lanang li ham so han kapati mate dai ge do to han ana phanang li tum ahin ben ko pilun ni jegan tum ke la ha ke nep ing et nang kwa la ni ham so alon ben nep et nang to la ke la Karbi hiara lang tum chingon he salang tum la son ki vi lo po da sa so se la son thara badla nang tum en thek nang jong he chok che thong kepta muni na prana ar mudde nang police afan hodai nang lang hote rong hem so his theng ji chok ji ta theng hoi hoi noi ta nai mati kop ta nang kop ta nang pi kop ke ni tum chi wang ji ke mati aro hem so hang nai ni nai mati Jengkha Pathokla Malong Troxike Rahini District VDP Foundation de Katalon Pon Along Ajo Lunkan Amalin Kelangdon Bangfuatum Jengkha Police Petrol Post Asahem Phalang no pikanget Birta Kelongdona Tingki Towe Ajo Porphai Krihini Apur Malom West Karbi District Arlo Kheroni Police Station Aro Jengkha Police Petrol Post Asahem Troxike Prahini District VDP Foundation de Katalon Ponalong Ajo Lunkan Amalin Along Kelangdon Ongdung Amulok Atumsi Bangso Asahem Phalang no pitanget Lapen Police Asumo Tami Phalang no pidet Lapen Petrol Post Long Kedo Abai Pinaan Pilopusi Birta Rubdulong Labangso Katengking Along Police Tum Heleke Balong Banghinia Bangfuatuma Phan Hele Amo Ruponlo Hele Amo Kero Bangfuatuma Phan Selang Ponmom no Pusi Birta Longdun Bangso Katengking nang kogalam no namat klara galam long nilang pusi nilitum apherangke jengkha pen chesong timung birta nang pale
Karbi Student Association lapen ahoy kaching thora songatom patir piponsi West Karbi along Khemri arong along adu ahoy kachirai kop nang jia puthak krungching sai kepadodam West Karbiang Sirke Bamreng Constituency ki parlo angkang Khemri puarong along KSA Richikip lapen ahoy kaching thur amayatum jasmet mai ki biponang kok alam thelaki khat khasla arong along Prabjin pen police station nang binangji lapen mukro arong arailong border outpost nang kimnangji puwa putaksi sodak pen Karbi Student Association lapen ahoy kachingwai amai atum chingwai pon lapen ingtang kring pen chisong pon Labang suarong Meghalaya government atum Assam arlo mate Karbi arlo Meghalaya atum apong nangki pet lapen halada kedo arara tumaphan kapasiksa kaputhak chingwai pon lapen chisong lasti Prabjin pen police station lapen police outpost nang bibek nang jipusi KSA aka lapen halada kedo arara tum Assam sarkar lapen Karbi ango tarmas council tumaphan kehang pon juri kindeng pen Francis Singti Karbi Daily News 1951 Orang pertama Assam notification mote এতিয়া আমি যার বর্ডার রাইজ যেটো আমি দেখিছো যে বর্ডার এনফোর্সমেন্টৰ বিষয় মেঘালয়ৰ পৰা আমাৰ সীমা 8 কিলোমিটাৰ পাৰ কৰি আহিছে গতিকে যিমান ডেভেলপমেন্ট যেটো আছে A to Z মেঘালয়ৰ পৰাহে মানে আমাৰ 8 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰত ইয়াতে ডেভেলপমেন্টৰ বিষয় হেতে A to Z কাম কৰি আহিছে গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং কাউন্সিল আৰু আসাম যেটো গভৰ্নমেন্ট এই বৰ্ডাৰৰ বিষয় একো মানে ৰেসপন্সিবল নাই সেই গতিকে আমাৰ যেটো বৰ্ডাৰ এৰিয়াস মানে 5 পোলিং স্টেশন আমি দেখিছো যে আমাৰ সীমাটো মেঘালয়খিনি মানে অকুপাইড হৈ আছে প্ৰত্যেক দিনে আমাৰ যাৰ সম্পত্তি যেটো আছে কাৰ্বি আংলং যেটো সম্পত্তি আছে এই সম্পত্তি প্ৰত্যেক দিনে মেঘালয়খিনিহে বস্তু বাহিনী লৈ গৈছে গতিকে যিমানটা ডেভেলপমেণ্ট যেটো আছে চব A to Z আৰু যেটো আমাৰ বিশেষৰ প্ৰথমত আমাৰ অসমৰ পৰা পুলিং ষ্টেচন ৰাখিছে এই পুলিং ষ্টেচনটো মেঘালয় বৰ্ডাৰৰ পৰা আহি ভাঙি এতিয়া মানে মোলাবেৰত এটা ৰাখি থৈ গৈছে এই মোলাবেৰত এতিয়া আমাৰ কাৰ্বি ৰাইজতে অকল Thangthangni phai sirkebarni hanjalang swalong sarupathar angkang ASDC Yuramai kipadopon Bangsomai kipadopon along Rajendra Rongpi abarin EM ahin pensi mai chipahimuponsi mesen pen mai pachunpon Aluhia man pen kachitongdon Kensing Teron District Committee Chunbang Ramsing Rongpi Bokajang Constituency amaipu Lapen Central Committee Klembangpu Mohan Rongpi maipu Sarupathar Constituency Raskumar Risali Central Committee Klembangpu Theodore Momin Central Committee Klembangpu atum chitongdun Bangsomai long kaching maipon non kebangji MLA election along riso ajanga to mahin pen kosonsi ke claim ke dam nangji la pen copy ke claim ke dam pen si chepa hai pon theji mapu abidi hei huisi chingma chingsai pon si bidisori chepa choi pon Bangsomai long non kebangji thang ni phai crazy arni Sarupathar constituency ASDC Youth Front Committee ke seng ponje phanta riso ejanga to mahin pen chepa rai pon laso amai kachupha ponjia bang phuatum Hilson Rongpi Harbamon Rongpi Lexon Bay Doram Bay, Klambang Inti, Holiram Terang, Chondon Singnar, Location Rongpi, Boloram Rongpi, Lapen Semtor, Phangchu, Alang Litumahin Bensi, Arpu Dengpon, Hanjalang Sopen, Trisonik The, Karbi Daily News. Pinya berda pangkela puan si kang ton boniklo, domethak me kurang thu.